Shalom. Ndabaramukije mu izina rya Kristo Yesu umukunzi wacu. Muraho kaze mu kiganiro cy'ijambo ry'Imana kuri holycanaantv TV. Ubuntu bwa Kristo Yesu bushishikare kuganza imitima yanyu, tubifuriza n'ibihe vyiza bya Pasika, ngo ubuntu bwa Kristo Yesu bushikare kuba ku miryango yanyu no mu bikorwa mukora vya misi yose. Reka dusenge. Turagukunda Yesu, turagushimiye ku gitondo cyiza cy'umugisha duhaye. Ngwino uganiriza imitima y'umwe wese. Turaguhaye kaze. Haleluya. Turagukeneye Mana. Turakeneye kukumva icubahiro n'amashimwe bikugarukire mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu. Amen. Bavandimwe, muri bino bihe vyiza bya Pasika turimo, hari ijambo riri ku mutima wanjye cyifuza kuganiriza n'umwe wese kuri anumviriza, rivuga hejuru ijambo rivuga ngo Yesu n'umwami. Yesu n'umwami. Yesu n'umwami. Hari indirimbo turirimba ivuga ngo yarazutse mu bapfuye n'umwami. Indimi zose zature ko Yesu ari umwami. Yesu n'umwami. Ndashaka kuvuga kuri no jambo rivuga ngo Yesu n'umwami. Mbere yuko ngera ku rufugwe, reka mvuge nsome gatoya kuvuka kwiwe. Ngene bamwise, ngene bavuze ngene ari umwami, akivuka kiri umwana. Mu gitabo cya Matayo, tanguriye muri Matayo igice cya kabiri umurongo wa mbere, haravuga ngo Yesu amaze kuvukira i Betelehemu mu gihugu cy'Yudaya ku ngoma y'umwami Herode, haza abanyabwenge bavuye iburasirazuba baje i Yerusalemu. Barabaza bati umwami w'abayuda yavutse ari hehe? Haleluya. Barabaza bati umwami w'abayuda yoba yavukiye hehe? Kuko twabonye inyenyeri yiwe turi iburasirazuba, none tukaba tuzanywe no kumushengerera, tukaba tuzanywe no kumushima. Haleluya. Abanyabwenge bari iburasirazuba babona inyenyeri. Iyo nyenyeri baravuga ngo umwami yavutse i Yerusalemu. Baraza, baragenda, baja kuraba aho umwami yavukiye. Haleluya. Dusoma umurongo wa 3. Yesu n'umwami. Umurongo wa 3. Umwami Herode abyumvise ahagarika umutima n'ab'i Yerusalemu bose, akoranya abaherezi bakuru n'abanyabwenge b'ibyanditswe bose bo muri ubwo bwoko. Arababaza ati Kristo azavukira hehe? Bati ni Betelehemu mu gihugu cy'Yudaya, niko vyanditswe n'umuntu yavugishwa n'Imana. Aba banyabwenge bari baje kuraba umwami yavutse, ariko kandi igihugu cyari kimwe uwundi mwami witwa Herode. Herode yumvise ko ari umwami wavutse, aragira ubwoba bwinshi. Arabazanya ngo ni gute byanditswe hehe? Ni ijambo ryari ryaravugishwe ryanditse hehe? Niye byari zaranditswe? Bari baravuze ngo mu buhanuzi ko azavukira Betelehemu, kuko ari ijambo rivuga ngo ewe Betelehemu urahiriwe cyane. Haleluya. Herode agira ubwoba bwinshi, arabazanya ngo ese uwo mwami ninde? Murazi zakurikiyeho yarisha abana bafite imyaka mikeya cyane, imyaka munsi y'imyaka 2. Ababungeri, inyenyeri bageze kwa Herode irabura, basohotse kwa Herode inyenyeri iraza kugeza aho bageze aho umwami Yesu yavukiye. Abanyabwenge bavuyeyo, abungeri baraza. Abungeri bahavuye, abamarayika baraza, bose baza bagashima umwami wavutse. Muri kino gihe cya Pasaka rero, uyu mwami wacu wavutse, uyu mwami wacu arakura, uyu mwami wacu aravuga ubutumwa bwiza, uyu mwami wacu haragera igihe bamugirira, baramubamba ku musaraba, baramwica. Umunsi wa 3 arazuka nk'uko yabivuze. Rero jewe nasigaye hano hantu avuga ngo Yesu n'umwami. Yesu n'umwami. Reka dusome mu gitabo cya Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 19 umurongo wa 19. Ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 19 umurongo wa 19 aravuga ngo Pilato yandika icyandiko agishira ku musaraba, cyanditswe ngo Yesu umunyanazareti umwami w'abayuda. Abanyabwenge bararamije ngo n'umwami. Haleluya. Abamarayika baraje baravuga ngo n'umwami. Ku munsi we wa nyuma barya abayuda baheje kumwica ku musaraba, bashiraho icyandiko kivuga ngo Yesu umunyanazareti umwami w'abayuda. Iki nico bari bamujijije, iki nico bari batunye bamwica. Ariko Pilato aracyandika. Dusome hepfo mwumve, hari ahantu yavuze neza.
benshi mu bayuda basoma ico cyandiko kuko aho hantu Yesu yabambwe hari hafi y'igisagara, kandi cyari cyanditswe mu Giheburayo no mu Kiroma no mu Kigiriki. Pilato yacyanditse mu mvugo zitatu kugira ngo abaroma nibagisoma bavuge ngo Yesu umunyanazareti, umwami w'abayuda. Abaroma, abayuda, imvugo zitatu zose bagenda bandika ngo Yesu umwami w'abayuda. Nuko abaherezi bakuru n'abayuda babwira Pilato bati, ntaco wandika ngo umwami w'abayuda, ariko uti yivuze ngo ni umwami w'abayuda, andika ngo yivuze. Pilato arabishura ati, ico nanditse nacyanditse, amen. Nanditse yuko Yesu ari umwami kandi umwami wanyu. Haleluya. Bene data, muri kino gihe cya Pasaka rero, reka ndagutumire, reka ndakubwira akantu nahishuriwe. Shishikara watura uyu mwami. Buno bwami ni umwami, arafite ubundi bwami. Paulo yabwiye Abakolosayi ijambo ryiza cyane ngomba kubandanirizaho, rivuga ngo igice cya 13 yaradukijije ububasha bw'umwiza. Haleluya. Uyu mwami Yesu, uyu wapfuye akazuka, yadukijije ububasha bw'umwiza, atwimurira mu bwami bw'umwana wiwe akunda. Twarimukiye mu bundi bwami, turi mu bundi bwami. Uyu mwami wacu Yesu Kristo yarapfuye, yarazutse. Haleluya. Muri Matayo igice cya 28 harabivuga neza, ku mutwenzi, ku museke, mu gitondo kare abagore bagenda bajanye ibimota neza, baje kuraba kumva, basanga Yesu yazutse, basanga marayika atembagaje ikibuye akicarako. Reka ndababwira inkuru nziza bavandimwe, muri ko muranumviriza. Twarimukiye mu bundi bwami. Uyu mwami Yesu yavutse ari umwami, afa ari umwami, atwimurira muri ubwo bwami. Haleluya. Turi abana b'ubwami, yaratwimuye. Niko Paulo yavuze ngo yadukijije ubasha bw'umwijima, yadukijije gupfa rubi, yadukijije ishari, yadukijije urwango, yaradukijije, aratwimura. Haleluya. Atwimurira mu bwami bw'umwana w'ikunda. Twarimukiye mu bundi bwami. Mureke tugende nk'abana b'ubwami. Haleluya. Tuvuge nk'abana b'ubwami, twambare nk'abana b'ubwami, tubeho mu buzima n'abana b'ubwami, twiyumvire nk'abana b'ubwami. Bene data, haraba, mureke mbabwire, mureke tudeklara ubwami bw'Imana aho turi hose. Vuga ubwami bw'Imana, deklara ubwami bw'Imana ko aribwo buganjije muri wewe, kuko umwami wacu yarazutse, ni muzima. Haleluya. Yaravuye mu bapfuye n'umwami. Indimi zose zatura ko Yesu ari umwami. Atura ubwo bwami mu bana bawe. Vuga ko abana bawe baganjijwe n'ubwami bwa Kristo Yesu. Bivuge mu buzima bwawe, atura ku bwami bwa Kristo aribwo bwaje mu mubiri wawe. Sohora ubundi bwami bw'umwijima. Ubwo bwami yaradukijije. Haleluya. Yesu yaravutse, Yesu yarapfuye kugira ngo twimurire mu bundi bwami. Mureke tuve mu bwami bw'umwijima bavandimwe. Ubwami bw'umwijima nta mahoro ariyo, nta munezero. Urashobora kuba ufite ibyo muri ino si, ibyo abandi bose bifuza, ariko kubera ubwami urimwo. Kandi muri ino si hari ubwami bubiri, hari ubwami bw'umwami w'abami, hakaba n'ubwami bw'umwijima. Abantu bose batuye muri ubu bwami bw'umwijima babayeho mu buzima bubabaje, ubuzima bugoye, ubuzima bwo kwirucurukira, ubuzima butaryoshye. Urashobora kuba ufite amamiliyoni, ariko kubera ubwami urimwo ukaba utanezerewe. Ndakwifurije kwimukira muri ubu bwami. Ndakwifurije kugira ingendo zigaragaza abana b'ubwami. Yesu ni umwami wacu. Haleluya. Atureye amajambo vuga ngo umuryango wanje Yesu, ubuno bwami bwa Kristo nibwo buhaganjije mu byo ukora, ubuzima bwawe bwa minsi yose. Ubu bwami aribwo buganzi wawe. Haleluya. Yesu yavutse ari umwami, kugeza ku musaraba Pilato arandika ngo Yesu ni umwami w'abayuda. Baramubwira ngo reka ngo wanditse nabi, andika ngo yiyise. Aravuga ngo ico nanditse nacyanditse, ni umwami wanyu. Amen. Muri iyi Pasaka rero, reka ndakubwirije inkuru nziza. Yesu ni umwami. Haleluya. Kandi natwe yatwimuriye muri ubu bwami, ubwami bw'umwana w'ikunda. Nibwo bwami yatwimurikiyemo. Yesu yaradupfiriye. Paulo yabwiye Abakorinto ngo Kristo yacitse ikivume ku bwacu. Haleluya. Yacitse ikivume ku bwacu. Aravuga ngo icyatumye apfira bose ni ukugira ngo bariho twoye kubaho twinezeza, ariko tunezeze nyiri ubwami. Atunezeze uwadupfira akatuzukira. Tunezeze umukunzi wacu Yesu.
haleluya. Mukunzi wanje, muri ino kino gihe cya Pasaka, nezezwa gupfiriye, vuga amakuru ya buno bwami. Reka kuvuga amakuru y'urupfu iriya twavuye muri buriya bwami bw'umwijima. Reka kuvuga amakuru yaho, vuga amakuru y'ibwami, vuga umunezero w'ibwami, vuga urukundo rw'ibwami, vuga amahoro y'ibwami. Adeklara amahoro muri buno bwami twajemo, muri buno bwami twimukiyemo, n'ubwami bw'amahoro. Yaravuze ngo ndagiye ndabasigiye amahoro, n'ubwami bw'amahoro, n'ubwami bw'umunezero, n'ubwami. Buno bwami nibwo twimukiyemo, nibwo bwami bugomba kuganza, nibwo tugomba kudeklara uko tuvyutse. Deklara buno bwami, vuga kuganjijwe uri munsi y'ububasha buno bwami. Yesu aguhezagire cyane. Iri jambo nari ngufite muri kino gitondo rivuga ngo Yesu ni umwami, yarazutse ni umwami, aradukunda ni umwami, araganjije ni umwami. Indimi zose z'ijambo y'ubwami. Reka ndagusengere. Mwami Yesu, turagushimiye cyane, turagukunda mukunzi wacu, izina ryawe rihabwa icubahiro Mana. Haleluya. Turagukunda mukunzi wacu Yesu. Haleluya. Twarimukiye mu bundi bwami, ubwami bw'amahoro, ubwami bw'umunezero, ubwami bw'amashimwe, ubwami bw'indirimbo sha, ubwami. Twarimukiye mu bundi bwami. Ganza mu buzima bwacu, icubahiro garukire mu izina rya Yesu. Amen.